دما بخير خير بتماشاوان هجا برنامه ما ایرو لسر کریزا سوریه کو اف برنامه تقریبا 10 سال بره مال پاریس چیکربو و وقتی انسیا کدیا پاریس لسر کریزا سوریه کنفرانس که مزن آماده کرد اف کنفرانس لپارلمنت یا فرانسه هات آماده کردن و بناوی کریزا سوریه ریسک و پرسپکتیو نوی و در روزا آجود دبان وقت سویدی فرانسی دبیجن لطابل غوند یعنی وقت ماسا گلوبر چهار ماسه بون یا پیشیدا سوسیولوگا کردولوگا فرانسی جویس بلو و بریوبر رونشتنا یکم یا دیاجی یوناتان رانداله از واشنگتن پستی وی بریوبر یا سیاست سروکی انسیا کردیا پاریس کندان نظام وی بریوبر لگات چنکسان یا هری داویجی مارک کراویتس که روزنامه‌نگاری فرانسیه وی بریوبر باش برنامه دو باشن تقریبا نزدیک 2 ساعته باش یکم د پارلمانتوی باش دومجی ایجاد سد پارلمانتوی دا و دردن کرد ایجاد چه فکرن کردین کو باشتار بونه او بخواد چه فکرن جوان ام ببیجن دکتر سعید ملیه کامیران حاجویا حکیم بشار کو دمی سروکی انا کسی بو ام ببیجن کامیران حاج عبدویا پاشل سرنابی پیاده زوهات کوبانیه بله اون و جوان کسی کو باشتار بونه مثلا ین نابین گلک مهمه بجم یک جوان بربسیاری گشتیه لیمون دیپلماتیکی آلن گرشه بجن لسر وزارت دفع یا فرانسه یوسف مایلایه گلک کسی دنیوار لنک نابیدن که از بجم که باشتار دبن سیوی ایزولیه جوردی تگله بجن فؤاد حسینه کنا سروکی كنا وزير الدفع العراقية أنس عبدوية أوجي لسرنابي بتيك يا سوريا أم بجن داباشي جوناتان راندر ما قلت كالي صالح هي أو بخار أوجي برلمانتاري كي كمية عربية باشي إيراني أحمد سلاواتي هي أوجي برلمانتاري كي إيرانية بيجمان دوان دروجادا لسر كريزا لسوريا و چاره سریا و چیه کرد و چه بکن مثلا کردا مثلا گروه دینی اتنیکی مثلا علوی و سنی مثلا یه خریستیانان او چاب و وقتی مثلا آنها مر وقت بعد گروان 10 سال بری کو حتی ایروته کم فکره که پر خوشت دمروبی کو بیرانی نکه کو ایرو گشته کیجان نقطه و دمی ام ویژن انا کسه و پیاده گشت حساب هفرابون ایرو واید سر نیزی هفدبن و بله ام هفرا تماشا بکن که بینایی که باش بکو چه بو چه قومی چه بو بله ام هفرا تماشا بکن Donc on doit se tourner vers l'avenir. En tant que communauté internationale. Pour des raisons personnelles et quoi. Which will be the PADS worst fear. Et celles qui traversent la crise économique sans problème. We are talking about Iraqi policy. Ça a été la manière dont les Américains se sont maintenant, moi, je propose un marché. Mais aujourd'hui, l'un des outils Espérer dans le traitement. Honnêtement, ça a aussi des fois des inconvénients. C'est
السوري مثل كمال الشاهين. S'il y a un processus de تشكيل Des dizaines de milliers de personnes. D'un chiisme doloriste et d'un chiisme passionnel. Ça, انستیا کردی یا پاریسی د 3 شوبات 2012 ده ل پاریسی له هولا ویکتور هوگو یا پارلمانت فرانسای به سرناوی کریزا سوریه ریسک و پرسپکتیو کنفرانس که ناو نتویی لدارخست. کنفرانس ساعت دهیده دست بکر و حتی هفته ایوار دوم کر. دو کنفرانس ده گلک سیاست مدار و بسپورین کرد و بیانی آماده بون و گوتارین خواه پیشکش کرن. هولا کنفرانس جگوهدیران تجبو و گلک شخصیت ناسکری جی دنوانده هبون. ده دست بکر ده آووکاتا کرد سیوی ایزولی خیرهاتنیا همو بشتاران کر و با آخافتنه که کرد بحثا روشا ایلو یا سوریه کر. آووکات سیوی ایزولی پشتره ناوروکا برنامه کنفرانس پیشکش کر. La conférence répond à votre attente. Merci. رونشتنا یکم یا کنفرانس به سرناوی هیزن رکبر و حولدانین لسر پیاماینا رژیمی جعالی پروفسور و ماموسته بری یا بشه کردی لونیورسیته سوربونه لپاریسی خانم جویس بلوه هاته بریوه برن. جویس بلو پشتی کرتا آخفتنه که بشتارین وی رونشتنه داناساندن. و آخافتنا یکی یا جوینه جعالی پروفسور و لیکولینری لانستیا خوندنا بلند یا لیکولین نامنتویی لجنبره جوردی تجل گورگاس و هاته کرن. گورگاس لسر روشا رژیم سوریه راوستیا و در حق هیزن رکبر ده آگاهداری دان و گوت. در دست رژیم سوریه ده ایرو بتنی اداره شام و حلب مایه. تأثیر اوی لسر دورن دنین ولاتی کو کتنه بین کنترولا هیزن رکبر نمایه. رژیم به بشار اساد آن بیوی لچاره اکی دگره. دخوازه جبه کریزی درکبه. لی چاوا او هی ندیاره. هک ام بحثا هیزن رکبر بکن لور رولا هری گرینگ یا جوانانه. و او رولا جوان سوریه یاد شورش ده هر واج عالی مدیای و سیاست مدارا وجی حاتیه قبول کرن. لی آلیه کی دن به پرسپکتیجی هر بردوام دکه. گلو جبوچه چما و حالیته؟ ده دسپیکی ده وقت تفگره که جو خبر بو. لی پشتره درکت هولیکو تیکلی ده نابیره وی و هن هیزن سیاسی ده به تایپتیجی تیکلی وان ببراین مسلمان لحیه. گوهرین داوی ین لتونس مصر و لیبیا جی انتبایا دستاین سر شورش زن مروی. خورتین کرد لسوریه به تایبتی لحرم خواه بری هر کسی ارگانیزه بون. تیکلی آوان به هیزن سیاسی ده هبو و بشداری شورش بون. قربانی کوان دانجی نشانه وی یکینه. لی پارتی یکتی دموکرات یعنی پیاده خود دوری وانگرد. حتی نکو بتنی خود دوری وانگرد هر واقعات کو اگر ترکیه ایریشه کی بکه امی سینورین سوریه بپارزن. هیزن کرد لایکن و باوری آوان به براین مسلمان نای. جبر کو ترکیه پشکریا براین مسلمان این سوریه دکه. بگمان کرجید زان کو ترکیه فدراسیون کردن وکی عراقی لبر پوزه خود ناخوازه. لسوریه او خطجی هیا کو هن هیزن سیاسی دکارن دستین سر شورشی. پارتین کردان حتی سال 2008 به حزبون. و چالاکی خوین وکه بیراینا قامش لی حلبچه و فستیوال ادبی به اشکری پیک دانین. و رژیم زیده دنگ خوشوانه ندکر. لی پشتی 2009 که هیزن امریکی لعراق و کشیان هر وی دمه بشار اساجی تکلیه خواه لگل ترکیه خوش کرن. و ایدی پرتر بسر کردان دچو. جبر وی اکی هیزن کرداجی پشتی وی اکی تکلی و پیوانی خوین بر رژیم سوریه را قد کرن. پرسک دن که جبو من پچکی نوازحه گلو کنگره نتویی کردان ده چاوا کار به داخوازن خورتان این دوار آبوری و پرورده بزمان کردی ده لشامه کار به بین زمین. از نزانم. بلکه از نکی رش بینم. والحقوق المنصوصة عليها في الشرع الدولية لحقوق الإنسان. ليس هذا فحسب بل أننا كمواطنون سوريين محرومون. آخافتنا دیه جعالی کامران حاج عبدو اندام کنگره نتویی کردان لسوریه و هاته کرن. وی بیتر بالکشان سر روشا مافی مروی و هاگوت. لسوریه وکا کرد ام هنجی جحمی مافی خواه چه مروی چه چاندی چه پروردهی به بیپارن.
لێ کورجی نەکردین بەرێنە ئەو ژی لە بەندا ڕۆژە خۆنە مەش بۆ مافێن وەک هەv بانگ لە رەژیمێ و لە مخالەفەتێژی کرد کو ئەمریەکە هەڤژیانی ببینن di destpêkê de şoreş aştiyane bû û her kes beşdar bû em li Sûriyeyê pêkata yanê grûpa duhemin lê ji ber ku em nizanin dê sibê çi bibe loma em niha rawestiyane rejîm dixwaze şoreşê weke tevgereke terorîst nîşan bide ji bo ku bê astenkar be wê serkut bike berê partiya bûn lê mafê wanê siyasetê tune bû lê niha Kongreya Netewî ya Kurdan heye û li gel hêzên din yê Sûriyê civînan pêktîne û dixwaze xwe bêtir organîze bike em şerekî sivîl naxwazin em dixwazin siberrojeke demokratîk ava bikin dawiya rejimê nedûre lê divê ew ji binî ve bêhelweşandin em naxwazin li şûna dîktatoriyeke din were ser hukm em di diyalogê de her dibêjin ku em Sûriyeyeke pir reng û demokratîk dixwazin ku Kurd jî karibin bi rengê xwe tê de ciyê xwe yê rewa bigirin Après cet appel vraiment émouvant de la part d'un acteur, Monsieur Monzerma, Gotarbêjê sêyê rojnamevan Monzerma Xûz jî di axaftina xwe de li ser pêdiviya demokrasiyeke pluralîst rawestiya û got pir partîtî dewlemendiyeke û divê em pirrengîtiyên xwe biparêzin em li dîroka Fransayê binêrin gelek etnisîtê hene Breton yek ji wan in ku kesek înkara wan nake divê em jî demokrasiyeke pir reng damezrînin fikra erebîtî û îslamîzmê dîktatoriyê bixweretîne bi necihên vî welatî ne tenê ereb in heta beriya ku ereb bên vî welatê Kurd û Asûrî li vir dijiyan herçendî rewşa Êrmeniyan li Sûriyeyê tiştekî din e lê îro divê mafê wan jî wek yên her eqelîyetekê bên parastin divê em bi hemî pêkhat û grûpên xwe ve demokrasiyeke hevbeş pêk bînin Hevserê 11 mehane ku artêş bê perwa her êrişî sivîlan dike dinya herçendî dibîne û dibihîze jî lê dîsa jî ji guhê xwe ji çavê xwe bawer nake û dibêje çawa dibe ku mirov bi tank û topan êrişî hewalatiyê xwe bike rejîm îzole dibe lê ji bo hilweşandina wê divê em serhildana gelerî baş organîze bikin û bihêztir bikin عندما تكونت الدولة أعتقد أنه يكفي لحد الآن لكي لا تتجاوز الوقت المتاح وشكرا جزيلا لك. merci infiniment. Nous allons donc parler pendant malheureusement seulement 15 minutes pour permettre aussi à quelques... peyva dawîn ya civîna yekê ji koma krîzê ya navneteweyî Kalê Saleh kir Kalê Saleh wek tê zanîn keça berhem Saleh e Kalê Saleh balkişan ser dubendiya di navbera hêzên Kurdan de û wiha got li aliyekê Kongreya Netewî ya Kurdên Sûriyeyê keneke û li aliyê din Partiya Yekîtiya Demokrat PYD heye Kongreya Netewî ya Kurdên Sûriyeyê ji 11 partiyan pêk tê û yek ji sê pêkhat û hêzên serekî yê welatî ye ew bi awayekî vekirî li dijî rejîma Sûriyeyê tu diyalogê pê re naxwaze û ji bo hilweşandina wê tê dikoşe Cudatiya wê ji Partiya Yekîtiya Demokrat yani ji PYD'yê helwesta wê ye li dijî rejîmê ye Beşar Esad ji bo berjewendiyên xwe yên katî dixwaze têkiliyê bi Kurdan re deyne û bi riya wan sînorê xwe yê li gel Tirkiyeyê biparêze lê piştî kuştina Meşal Temû niyeta rastiya rejîmê zeraltir bû Kongreya Netewî ya Kurdên Sûriyeyê her wiha PYD'yê bi tawanbariya êrişî ser Kurdankirinê dike bêguman rewşa Partiya Yekîtiya Demokrat yani ya PYD'yê jî ev helwesta wê ji ber rewşa PKK ya li Tirkiyeyê tê Tirkiye dixwaze ji rewşa Sûriyeyê ya niha îstîfade bike û rê li ber daxwaza Kurdan ya otonomiyeke berfireh bigire
Kurdistan Democratic Party of Partiya Yektiya Demokrat PYD jî dixwaze ciyê xwe di nav Kurdan de û di nav Ereban de jî bihêztir û baştir bike. and the party being sort of in the middle. PYD cure otonomiyekê dixwaze ku çarçoveya wê nenete. Xortên pêşander dibêjin ku PYD rê li ber wan digre. PYD dibêje em ne Beşar Esad û ne jî midaxileya derve dixwazin. Kurdistan National Council, which was formed in October of 2011. Xwepêşandanên Kurdan ên li dijî rejimê piştî kuştina Meşal Temo û daxuyaniya Xelyûn ku gotibû Kurd muhacirin gurtir bûn. The National Coordination. Civîn bi pirs û bersivan bi dawî hat. Li ser pirsekê Kalê Salê got Kongreya Netewî ya Kurdên Sûriyeyê bi tenê nikare nûneriyetiya Kurdan bike. Ji ber ku PYD li wir jî partiyeke bihêz e. But if to contextualize what we've heard in terms of the political parties and the development of the protest movement. So I'll leave it there. Thank you. Thank you. Brilliant, brilliant, brilliant. Thank you very much. Il est 11h30. Civîna duyê ya bi ser navê xeterên herêmî ji alî peyamnêrê kevniyê Washington Postê Jonathan Randall ve hate birêvebirin. Axaftina pêşî parlamenterê kevniyê Îranî Ahmed Salamatiyan kir. Ahmed Salamatiyan li ser têkiliyên Îran û Sûriyeyê rawestiya. Sedemên wan wiha nîşanda. Guhertinên dawîn yên li welatên Ereban Îranê jî ditirsîne. Îran ji kev de pan-Erebîzm û pan-Türkîzmê ji bo xwe weke xeter û talûke dibîne. Îran ji rewşê nerazî ye. Çima ji ber ku rewşa Sûriyeyê ya niha Îranê bête ditirsîne. Uniquement la Syrie comme une porte. Ji ber ku ew ji bo Îranê deriyê bi tenê yê dîplomasiyê ye ku li cîhanê vedibe. Ji bo vê yekê ew gelekî alîkariya wê dike û midaxaleyeke li hember Sûriyeyê weke ya karê navxweyî dizane. Ji bo Îranê lawazbûna Sûriyeyê tê maneya lawazbûna dijminên İsraîlê. û ev yek jî li hesabê Îranê nayê. Des élections égyptiens, le résultat des élections tunisiens, avec les nuances. Lê dîsa jî ger Sûriye parçe bibe û şer weke li Lubnanê dom bike, Îran dikare jê îstîfade bike. Yek ji xeterên li pêşiya Rêkeberiya Sûriyeyê jî ev e. Ces minimes victoires de politique internationale et aussi bien sur sa sécurité nationale intérieure. Merci de votre attention. Je passe la parole maintenant à Antoine Sfer. Rêveberê Dekkariyê de Orient Antoine Sfer jî di axaftina xwe de wiha got. Un pays de la zone arabe. Pensez en 92. Bihara Erebî piştî hilbijartinên bi zorê yên li Îranê dest pê kir. Gava em li Iraqê dinêrin, em dibînin ku dewletê neteweyî parçe dibin. Erebîstana Siûdî û Qeter piştgiriya İslamiyên Sûriyeyê dikin. Dakûpê û lengera pira şîiyan a di navbera wê û Îranê de bişkînin. Il n'est pas étonnant que l'Arabie saoudite soutienne les insurgés et en même temps şerê Sunnî û şîiyan ji berê de heye û ev şer çi bi çek çi jî bêçek be îro li gelek welatên Misliman belav e. Li Afganistanê, li Pakistanê, li Behreynê û heta li Iraqê. Ji xwe li Lubnanê vî şerî dirûveke siyasî polîtîk wergirtiye. Yanê ev şer ku rehên wê digihîje demeke dûr û dirêj hê bi dawî nehatiye. l'empire ayant horreur du vide, c'était l'Arabie saoudite, qui utilisait souvent la diplomatie du chéquier. Elle a été rejointe par l'Irak. Heta niha Erebîstana Siûdî nûnereyetiya Sunniyan dikir. Lê niha Tirkiye û Misr jî dixwazin derkevin ser sahneyê. Lê li aliyê din Îran jî dixwaze bibe Vatîkana Misilmanan. Lê wek tradisyon Misrî serî dikişînin. Wek tê zanîn, Üniversiteya El Ezherê ji berê de bi nav û deng e û her tim bûye merkeza lêkolînên İslamî û Misilmanan. û niha
ئەو جی دخوازە ببێ ڤاتیکانە مسلمانان. M. Erdogan aurait pu être un modèle si la laïcité n'était pas inscrite dans la constitution turque. Cette laïcité بەئا من مسر وەکە زانینگەها سونیتیە خۆدان پرەستیژە و شانسێ وەیە نونەرەتیکردنێ بێترە. n'a inscrit dans son y compris لێ شانسێ ترکان تونەیە ji ber ku destûra wan rê nade vê yekê. Çimkî destûra wan li ser bingeheke layîk hatiye amadekirin û Tayyip Erdogan her çendî di hilbijartinan de piraniyeke mezin bi dest xistibe jî ew nikare vê yekê biguhere. pour pouvoir changer. Yani bi kurtî îro herêm bi tevayî diguhere û dewletên netewayî dê nema karibin xwe li hember vî bayê guhertinê bigirin. Les velléités impériales ottomanes d'Ankara existent toujours. Merci. passe la parole à Saladin Menab. اجي مجبور بعربي بخيني يجبو صدمين جبل صدمين تكنيكي ويجبو دمع مدلق فعل جيراني. اسمحوا لي بداية أن أترحم على شهداء ثورة الحرية في سوريا من Endamê Konseya Netewî Kurdan li Sûriyeyê Doktor Saadetdîn Melajî da axaftina xwe de bal kişan ser rola Îranê û Rûsyayê û axaftina xwe wiha domand. Sûriye ji bo Îran û Rûsyayê pir giring e. Ew ê bi hemî îmkanê xwe han bidin ku li ser piyan bimîne. Lê ew ê li ser piyan nemîne û hilweşe. وتمنح روسيا مغريات Bê naskirina mafê Kurdan avakirina rejîmeke din li Sûriyeyê nemimkin e. لكن في كافة الأحوال المطلوب من Herçendî piştî hilweşiyana rejîmê îhtimala şerrekî di navbera gelên vî welatî de heye, lê ev yek hinekî zêde tê mezinkirin. الأطراف ومن بينهم العلويين. Tirkiye naxwaze Sûriyeke demokratîk ava bibe, ku tê de mafê Kurdan jî were naskirin. ستبدأ بعد سقوط النظام. الثورة السورية Heke Rûsya li ser helwesta xwe ya li neteweyên yekbûyî israr bike, dê NATO bikeve dewrê û dê rejîm têk biçe. الانتقام لذلك لابد من التطمين. Ger mafên eqeliyetan neyê misoger û garantîkirin, dê aştî neyê welêt. حل القضية القومية والطائفية في أي بلد من سوريا هو مفتاح لبناء دولة المواطنة والديمقراطية وليس العكس. شكرا. Merci beaucoup. وكفي وكهفي 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 أواكو دما زاروكين كرد وك زاروكين ملتين سردست بزمان خو بيتن پروردكرن آزادی 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 اوه که کرد به چند زمان خواه ریوابریا خواه هلدن دست خواه لسوری أولكاري 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 أوەیە کە هیچ کوردێک لە سووریا لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیان لە مخابرات نەترسێت. دموکراتی ديمقراطي دموکراتی ديمقراسي
دموکراتی دموکراتی ئەوە دەماکۆ پارتیەن کوردان ژی لە سووری کار بن بەشداری هەلبژارتنان ببن. دادمەندی 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 ئەوە دەما کوردێکی زیژی کاربێ لە سووری ببێ سەرۆکێ دەوڵەتی ji bo ev pêk werin piştgirtiya şoreşa li Sûriyê bikin. Donc on doit se tourner vers l'avenir. En tant que communauté internationale. Pour des raisons personnelles et toi. Michel qui traverse la crise économique sans problème. We are talking about Iraqi policy. Ça a été la manière dont les Américains se sont Moi, maintenant, je crois que je vous propose un marché. Moi, je Mais aujourd'hui, l'un des outils En remerciant les intervenants. espérer dans le traitement. Honnêtement, ça a aussi des fois des inconvénients. C'est comme ça, et puis aussi. pas seulement كردك السوري مسؤول أمام الشاهين. S'il y a un processus de Des dizaines de milliers de personnes. du Kurde organisé ce débat pluriel, citoyen, sans aucune exclusive, en invitant Piştî navberiya ji bo firavînê rûniştina sêyem dest pê kir. Civîna bi ser navê rîskên herêmî û navneteweyî ji aliyê Serekê Enstiya Kurdiya Parîsê Kendan Nezan ve hate birêvebirin. qui représente le ministère. Nous avions invité Monsieur le ministre Alain Juppé à venir. Kendan Nezan bi Kurtî piçekî behsa rewşa Sûriyê kir û şûn de her wiha wî diyar kir ku wan wezîrê karên derve yê Fransayê Alain Juppé jî we vexwendiye, bes ew ji ber karê xwe nehatiye. Lê nûnerê xwe Joseph May reşandiye. Piştre beşdarên vê rûniştinê nav bi nav danasandin. Envoyé Monsieur Maïla pour passer la parole à Monsieur Baou pour nous parler des enjeux géostratégiques de la crise syrienne. Axaftina destpêkê ya vê civînê ji alî Profesor Joseph Baho ji Enstitûya Lêkolînên Siyasî ya Parîsê ve hat kirin. En contexte, puisque les deux tables rondes de ce matin. Baut li ser xeterên jeostratejîk axifî û got. Şoreşa Sûriyeyê ya herî navneteweyî ye. Sedemên vê yekê hene helbet. Yek ji van sedeman têkiliyên wê yên bi cîranên wê re û pirsên bi van têkiliyan ve girêdayî ne. Sedemeke din tesîla wê ya navneteweyî ye. Şoreşên berî wê emrî waqî bûn û derfeta reaksiyon nîşandanê tune bû. Li vir bereyeke li dij û yeka li ger rejimê heye. Ensuite, je vais donc évoquer certains points. Her wiha ihtimala zû têkçûna wê yan jî domkirina wê heye. Heke dom bike, dikare weke Lubnanê li Sûriyeyê bê. Rîska kontrola jêderên herêmî ku herêmtiyê jî derbas bike heye. Li Iraqê piştî vekişiyana Amerîkayê, Tirkiye û İran dixwazin têkilî karê wê yê navxweyî bibin. Di nav Yekîtiya Ereban de jî rikeberiyeke li ser kontrola pêkhatên Sûriyeyê heye. Ji ber ku dem dirêj dibe. Ev dijeyetî pêk tên. Ji ber vê jî hêzên şoreşê bi xwe midaxeleya navneteweyî dixwazin. Je vais m'arrêter ici. Merci de votre attention. Et merci infiniment donc, pour ce tableau extrêmement stimulant, donc, qui pose beaucoup de questions. Et entre autres, bon, j'espère qu'on va avoir quelques éléments avec d'autres intervenants. Alors, je vais passer la parole à Alain Grèche,
پشتی آخافتنا جوزف باوت سروکی جوین کندال نزان به پرسا گلو روشا سوریه برب لبنانی بونی بدشه یا نه دورا آخافتنه دا جیگری بریبری روزنامه لومون دیپلوماتیکه آلن گرش. آلن گرش به کردی وها گوت گلک سپاس کو انسیا کردیا پاریس اف کنفرانس آماده کر و بانگی گلک آلیان کر. کنفرانس د گرانا شورش ده پکته اف جی پرسا دربرین هین زوتر دکه شورش سوریه لدیج دسپوتیه داخوزا مداخله که چکداری اجبو پاراستنا دموکراسی نممکنه آلیگرین مداخله که لإیرانی دخوازن هفکارین ویجی تصفیه بکن ام دریه که بی بهردنه رکبریه که ریخستی یا کو کاربه پرسا خواه بخواه چاره سر بکه تنه وزیر کاروبار دربه یه فرانسه آلن جوپه دبیجه کو مستقبل رژیم تونه لیلالیه دن دناو رکبریه ده دناو اپوزیسیونه ده هیزین کو دبیجن راست بشار اسد دیکتاتوره لیین کو بین شوناوی دکارن جوی خرابتر بن هنه الوشاندنا دیکتاتوریه که جبو سبرو جوالاته که تیرناکه دوی ام پشکریا همی پیکاتین گروبین ولاتی بکن کو بیادلیه که ریخستی جبو پاشروژه آماده بکن نه آرامبونا هرمی لبرجواندی روسیایی نای دوی دستراته که کاتی هبه کو پلان پاشروژه آماده بکن communauté internationale cette fois-ci dans toutes ses composantes pour pousser à une solution politique de cette crise. Je vous remercie. پشتی آخافتنا بریبری روزنامه لومون دیپلوماتیک آلن گرش آخافتنا سیم بریبری کابینه یا سروکاتی کردستان باشور دکتر فؤاد حسین کر. لسر پرسا کاغلو تیکلین عراق و سوریه تسهیل که چوال هرمی دکه دکتر فؤاد حسین بکرتی و هاگوت. تیکلیک دنابرا مخالفت سوریه و عراق ده هیه. لیبه گمان جبو مجی پرسا کردی سوریه گرنگه. سیاست که یکگرد یا عراقی ده درباره پرسا سوریه ده تونه. حکومت خودی سیاست که رفورمانه. لی رکبرین سوریه و ناخوازن. سوریه به هزاران تروریست شاندن عراقی. حکومت بدیل کیش رژیم رد خوازه. لی کرد خوانیزی برای که کو برجواندین کردان جی کار به بپارزه دبینن. کاوا رجم بکوه دی حزب الله لبنانی جی به آلی کاری بمینه و اف جی نای حساب ایرانی. عرب دخوازن ترکیه روله که بلیزه. لی مافی گلین سوریه جی هیه کو قدر آخواه بخواه تایم بکن و به آوائه کی آزاد بشین. سناریو این جیه هنه. یک او کو رژیم دف جهری مندن برده به تنه شامو حلبی پاریزه. دو شرکی سیویل درکوه او ارتجی نیوی بر رژیم ره و نیوی دنجی بر رکبری ره به. سه بدیلک جناب رژیم جره بدیتن که به احتمال که پر ضعیفه. چهار رژیم در روشه که وهاده به هاتنی بمینه که نکار بر سرپیان بمینه. سناریو که دنجی هیه یه هل بجارتنیه. والحاصل روش پر تبلیه بخویایه. لی که مخالفت قریک بخن بشكل كان نابنا تويجي ممكنه وهي قافي دير روش بقهره. Syria will reach a stage of either dysfunctional state or dysfunctional government. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Fouad. Donc, au-delà des raisons, quelles pourraient être les conséquences pour la politique française, pour la politique européenne? پشتی آخافتنا دکتر فؤاد حسین ریببری جوین کندان نزان جنونری وزیر کاروبار دربه فرانسه جوزف میلا پرسی. کاغلو بویرین کل روجرات ناوین دبن اوی چه تاثیره که لسر سیاست ستا فرانسه بکه؟ هر وها فرانسه بخواه چه ده فکره؟
نونەرێ وەزیرێ کار و بەرن دەرڤەیە فرانسایە جۆزەف مایلا جی گوت gelek spas ji bo Enstitûya Kurdî ku bi karekî were rabû û organize kir. Sedemên şoreşê ji yên beriya xwe necizane. Herçendî şoreş neyame ye, lê em dikarin hevkariya aktorên wê bikin. Ji ber ku aktor dixwazin dawî li dîktatoriyê bînin. Sûriye dikare li ser bingeheke federal xwe nû bike, ku tê de taybetmendiyên herêmî neyên paşguhkirin. Sûriye gelek kartlîstin, ku êdî ti fonksiyona wan nemaye. Nûkirneke demokratîk lazim e. û em jî dixwazin ku ev pêvajo bi awayekî aştiyane pêk bê. Divê mafê eqeliyetan bên parastin. Şiyarbûnek di nav Yekîtiya Ereban de jî heye. Feydeya kesî krîzeke li ser sînorê Tirkiyeyê de tune ye. Helbesta Rûsyayê jî ji vî alî ve giring e. Wekû Alan Gresh jî bi kûrahî û bi dûr û dirêj behs kir, sebebên serhildana li Sûriyeyê ji yên welatên wek Tunûs, Misir, Lîbya, Yemen necihêne. Ev yek hemû ew tevgerin ku gel jî dixwazin beşdarî desthilatdariyê bibin, para xwe ji desthilatdariyê bigirin. Di heman demê de ev tevger li dijî zilm û zor û zextê û îdareyên urfî yên demdirêj û îdareyên eskerî ne. Ev tevger û serhildan her wiha dawiya rejimên totalîter jî bixweretîne. Ew li dijî monopola dewletê ne. Divê dewlet ne bi destê kesek, malbatek an jî tenê bi grûpekê de be. Ev serhildan û tevgerên ku pêk tên, tu têkiliyeka wana yekser û dîrekt bi Fransayê re nîne. Li vir tu destêwerdaneke Fransayê nîne. Ew daxwazên wan gelan bixwe. Lê bivê nevê Fransa jî hemû van bûyer û serhildan û şoreşên ku rû didin dibîne. Di nav xwe de minaqeşeya wê dike. Di hinekan da yekser têkilî jî bi şoreşê re an jî bi tevgerê re datîne. Lê di hinekan de jî tenê li gor herrikîna tevgerê guhdarî dike, lê dinê re û pê re diçe. Ev tiştên ku dibin ne ku Fransa wan ava dike yan jî peyda dike. Gelê wan welatan bi xwe dikin ji ber ku diyar e ji zilm û zextek li ser wan heye loma. Di rewşa Sûriyê de noxteya diwem ku ji bo min balkêş e di hin waran de wek Lîbyayê. Li Misr û Tunîsê me ev nedît. Herçendî hin awayên wê li Yemenê derket holê, ev yek tê çi maneyê? Yani divê gelên van welatan ku dibin xeter û talûkeyekê de ne divê werin parastin. Di destûra neteweyên yekbûyî de madeya heftê heştan heye ku rê dide da ku rêxistina neteweyên yekbûyî alîkariya gelên ku dibin xeter û talûkeyê de ne bike. Lê ev madde her tim bi awayên cihê cihê hatiye pêkanîn. Em çûn Lîbyayê ji bo ku sivîlan biparêzin. Rewşa Sûriyê ew jî gêştên noxteyek welê ku êdî nayê tehamül kirin. Raporên ku digihêjin neteweyên yekbûyî diyar dibe ku li vir facîayek felaketek heye. Lê Konseya Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî li hember Sûriyê ti qanûn an biryarek dernexistiye. Lê wek tê zanîn şoreş jî bi xwe wext û demên wan hene. Dema ku hat êdî nikare li hêviyê bisekine. Lê biryara erênekirina hin dewletan dikare plana ji bo Sûriyê serobinî hev bike. Lê herçendî li neteweyên yekbûyî biryarek neyê girtin jî dîsa jî ev nayê wê maneyê ku berpirsyariya her dewletekê nîne. Hema wek exlaqî mirov nikare çavê xwe li hember van felaket û facîayan bigire û xwe têkil neke. Gava ku dewletek, rejîmek bi xwe êrişî xelkê xwe dike dibe qatilê gelê xwe yan jî ew dewlet nikaribe gelê xwe biparêze, wê demê wezîfeya neteweyên yekbûyî ku ji bo parastina wî gelî têkilî nav wê dewletê bibe midaxele bike. û bi awa an formeke din ciyê wê desthilatdariyê bigire destê xwe heta ku ew millet ji bin xeterê xelas dibe. Ez divê rewşê de bawerim ku em li ser vê xetê ne. Hinek kes dikarin gazinê xwe ji me bikin, lê em heta dawiyê bi gelê Sûriyê re ne. Lê bêyî biryara neteweyên yekbûyî jî wek Fransa em nikarin midaxeleyeke yekser bikin. Noxteya sisiyan ger meriv bixwaze bi hûrgilî analîza şoreşê bike, di rewşa îro ya Sûriyê de du pirsgirêk hene. Yek mozayîka hundirî ne, ya din jî jeopolitîka Sûriyê ye. Îro em dikarin bibêjin ku di cîhana Erebî de sê cîhanên cihê hene. Her navçeyek ji hev cuda ye. Mesela li Fasê bi aramî, li Tunîsê bi serhildan û Lîbyayê jî bi şerê hundirîn û li Misrê jî bi awayekî din guhertin çêbûn.
فرانسا بخواه به آوایکی خوشبین لوان گوهرتنان دنیره. D'un Maghreb arabe qui soit véritablement pour la première fois dans l'histoire depuis 1945, dans l'histoire des États récents, des pays qui, de l'autre rive de la Méditerranée, Merci à vous. Rappeler que finalement, reconnaître la part de l'égalité. Donc, on doit se tourner vers la paix. En tant que communauté internationale. Mais pour des raisons personnelles, je vais donner la parole, en effet. Et ensuite... جوینا داوین روژموانج فرانس کلتوری مارک کراوس بریوبر. و مافی آخافتین یه پیشین دا نونر پارتیا یکتیا دموکرات پیده یه اروپای زوهاد کوبانی. زوهاد کوبانی دا آخافتن خود گوت. پرسا کردی ناوندا دموکراتیه و بی چاره سرکرناوی سوریا نکارش گریزی درکبه. هند بیجن که دموکراسی بی پرس دیت شخواه چاره سر ببه. جبو ما پرس بتنه دکاره بریا اوتونومیه و با آوا کرنا حکومتک اوتونوم چاره سر ببه. یکتیا ولید دوی لسر اساس پررنگی و پردنگی بی آوا کرن. نظر شكرا لكم. Je vous remercie. On ne va pas tout à fait suivre l'ordre prévu, donc avec l'accord évidemment des personnes acceptables. Donc je donne la parole maintenant à Abdullah. پشتی آخافتن نونر پیده زوهاد کوبانی Conseil national syrien. آخافتن دیگه سروک ریخستن دموکراتیک آسوریان و اندام برویا بریوبر یا کنگره نتویی سوریه عبدالاحد آستپوکر. او وی گوت از دخوازم لسر دو تشتان راوستم. ناسین اقلیت دینی و نژادی از به پی حکیمتی را نهم فکرم یا پیکات هندیجی خوده. حتی ایروجی کشه و متران دیران مفتین مزگفتان بی دستوران مخابرتان نکارن به واجبین خوین دینی و آینی رابن. ام دخوازن دستور که به کوته ده مافی همی پیکات ولاتی بین مسوگر کرن. ناستن کرنا مافی این پیکاتان پرسه چاره سر نکه. هبونا پیکات خریستیان دوی بیداز کرن. C'est une notion transcendant finalement la notion d'État-nation, pas seulement en Syrie, mais dans tout le Proche-Orient. Et merci pour votre... Ah non, mais c'est vous qui... Bon, d'accord. Donc, c'est M. Haïtam Mana, président du comité de coordination nationale pour un changement démocratique à l'étranger. Vous avez la parole. Bonsoir. سروک کمیته کوردیناسیون نتویی گوهرتن دموکراتیک یک کارین در و هایت همان ناجیگوت از دخوازم پی و اقلیت یعنی یا مینوریتت بکار بینم. جبرکو مافی اقلیتان به پیمان ناو نتویی هاتن پرستن. لی مافی پیکاتان یعنی یک گروبان نه هاتن پرستن. هکه مافی هر پیک هاته که به دستوره که نه مسوگر کرن اوی وقتی آوا کرنا ولاته که دموکراتیک نممکنه. لوما دوی دستوره که مهبه که محامیان بین جمهف یعنی جمره دستوره که دموکراتیک دوی. یکتی آنجا دکاره لدورا برنامه که هفبش وره پیکانین. Quelques lignes de notre politique et je suis prêt à répondre à votre question. Merci. Je vais donner la parole, en effet, à Kamira Nato maintenant. Et ensuite, des choses très importantes ont été dites, que je résume ni le Coran à ce stade, nous y reviendrons, mais puisque la règle a été que chacun puisse... آخافتنا داوین یا جوین اندام کنگره نتوی یا کردین سوریه کامران حاجوکر. Oui, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national kurde syrien.
avez la parole. شكرا سيد الرئيس وشكرا لك ذكر. کامران حاجو ده آخافتن خدا بکرتی و هاگوت. هلوشاندن الرژیم امجد خوازن. لی پشتی وی ده چه ببه. مداخله که بیانی نای قبول کرن. لی ام هاتن درجه که کو ام نکارن به پاشتگاه باوش. جیبشون ده وگرن. وگر ده خوکو جیبه. جبوه ام به هلوشاندن الرژیم ایرانه. ام دخوازن رژیم که دموکراتیک لولیت آوا بکن. هر وها ام دخوازن رژیمانو لایک و نمرکزی به. جبو پاشروج دموکراسی لازمه. و جبو ویجی دوی بری هر تشتی رژیم دیکتاتور به رو خواندن. گله کرد لسر خاکا خویا دیروکی دجی و ام خوک بشکی بی ولاتی زانن. مافه چاره نویسی جبو ما تشتکی اساسیه کو نبه نابه. هر وها ام دخوازن کو پشتی شورشه تاوانبار در کبن بر محکمه و بین محکمه کرن. پاشروج روناهیه. نتكلم عن رجال هذه التناقضات في المجتمعات. الجانب الاول يستوى من الان وهذا الامر اثر حتما خلال لحظه سقوط النظام 50 سنه. الحقيقه يجب ان نصور ان هناك توزيع ووضوح اكبر. وانا اتصور ان المستقبل حتما هو مستقبل نير لسوريا. واخيرا شكرا لكم. کنفرانس على سر كريزا سوريا ريسك و perspektiven وی به پرس و برسوان به داوی هات. Celle qui traverse la crise économique sans problème. We are talking about Iraqi policy. Ça a été la manière dont vous avez fait Maintenant, je crois que je vous propose un marché. Mais aujourd'hui, l'un des outils En remerciant les intervenants. espérer dans le traitement. Honnêtement, ça a aussi des fois des inconvénients. C'est comme ça, et puis aussi. Pas seulement. S'il y a un processus de tâcher Des dizaines de milliers de personnes. آگری شورشی در عادستین آگری شورشی در عادستین شورش جوانا ينكوبان وعفري سلام لآگری سينما وعمود غمقين الحرية والحرية وديمقراطية الحرية والحرية وديمقراطية حقوق الإنسان يأتي بالزورية حقوق الإنسان يأتي بالزورية كرد وعرب بنيك وطنكم سوريا كرد وعرب بنيك وطنكم سوريا جيانك نوافاكين وآزاديا
جيانك نو أفاكر بو آزادية وانا راب شرشي جوار مزقي رونا هداي ولا رجال قلبي وانا راب شرشي جوار مزقي رونا هداي ولا رجال قلبي لدارت سنة بيال شام شيرين لدارت سنة بيال شام شيرين جوانا الضا يجور الله يا رنجين جوانا الضا يجور الله يا رنجين الحرية والحرية وديمقراطية الحرية والحرية وديمقراطية حقوق الإنسان يأتي بالثورية حقوق الإنسان يأتي بالثورية كرد عرب بنيك وطنكم سوريا كرد عرب بنيك وطنكم سوريا جيانك نو أفاكين وآزاديا جيانك نو أفاكين وآزاديا جبيني تشكن كتشوفوت ولا تشيرينك واري سرهل دانا قامش رنجينك جبيني تشكن كتشوفوت ولا تشيرينك واري سرهل دانا قامش رنجينك غازي عمن ندور الأمد ومردينة غازي عمن ندور الأمد ومردينة وحولي رمابات غنسيبينا حولي رمابات غنسيبينا الحرية والحرية وديمقراطية الحرية الحرية وديمقراطية حقوق الإنسان يأتي بالثورية حقوق الإنسان يأتي بالثورية كرد عرب بنيك وطنكم سوريا كرد عرب بنيك وطنكم سوريا جيانك نو أفاكين وآزاديا جيانك نو أفاكين وآزاديا گریج بانکر ببهار بای بهار هات بهار عربیم دلم بولاد گریج بانکر ببهار بای بهار هات بهار عربیم دلم بولاد جحم السوج حماج درع خلق جحم السوج حماج درع خلق برادر جيبو زانا بالتنبور اخوات برادر جيبو زانا بالتنبور اخوات الحرية والحرية وديمقراطية الحرية والحرية وديمقراطية حقوق الإنسان يأتي بالثورية
حقوق الإنسان يأتي بالثورية كرد وعرب ببنيك وطنكم سوريا كرد وعرب ببنيك وطنكم سوريا جيانك نو آفاكين بو آزاديا جيانك نو آفاكين بو آزاديا جيانك نو آفاكين بو آزاديا Ali divara şamı kurdu. Arşeki sarakana. Şuraşan Suriye. Arşeki sarakana. Cumhuriyet siyasi Suriye. يعني garantiya me ew yekîtiya xwe çêkin li ser her bin em yani nebin artuyê girekî û xelkî dîtir destê bisekir اگر اون راستی راوستاندنا حکومتین دخوازن دوی مافیا خود قبول بکنن جيبوا كردار تشتغل كونن اوتونومية فدرالية يعني نكر ما في نكر هو اتفاق ماشي دفي شاهد سرهبن جبوا ما باشي وامريكا بريطانيا فرنسا شاهد سروا اتفاقية ما واول شيء ام بتفق بنجهك جبوا دستور سوري Gövdeki girin, gelki girin civata kırda. Derveyi bina hafkariye kırna ve hafkariye demokratiye ya şey çandre xisnemana. Derveyi ve hardvaji peyada ya naha bıca her sene o civata kırda döneret ya etkin. اخوان المسلمين ورجال الدين بيجن نا لسوريا حركس وكفدوي مسلمان فلا كريستيان علوي درجة سنة أم قشوا كفي براتي ما بيجين وحقي حركي ما هي وبيجي جيبوا كردار تشتغل كونن اوتونومية فدرالية اگر اون راستی راوستاندنا حکومتین دخوازن دوی مافیا خود قبول بکنن يعني garantiya me ew yekîtiya xwe çêkin li ser her bin وحقي حركي ما هي وبيجي وقت أطفال لوشا كل سوريا كلها توجه اندام كونسيا كرداي لوشا اون چاوينها ولوشا كل سوريا چاوين او بخوا دبان سري دانا نفيق يعني جروجا بيشي دد سرح داني دبو اگر تسبيكي جدي خو نشان ندان جبر بو همو بارتيين سياسيين سرانسري سوري وإن كرداجي لهبدو كربن جو سركردايتين وان بسياري واني خوياي ناسكري نتشن سربرشتي اوان خبشادانا نكن جبو نبي ركلامك بارتياتي تسبيكي وهاب وخلقي وان خلقي اندامي وان قلق كتن دناو تايبت كسي جنج
اللي جادي بو وحتى هكا جهر ولو بردوام بشتي افاكلنا ب يعني بيجن انجمنا كردي سوري ايدي دارو سندن اي دبلوماسي وشاندك شاندن شامي وشاندن قاهرة ولدربة دارو سندن بنابي في انجمنا يجيبو وهنجي بريار استندبون جش تسبيك دناب دمها نتيجة فان دانو سندنا أجر هاتو ومعارضات سورية أخوازي ما قبول بكن أمي إخوان نزيوان بكن بشكل أفكاري يانجي أندامتي. أخوازي وشنه؟ أخوازي ما جو قال لي كرد الدستور السوري ببجرين الناس بكن وأفملة أجي وقت ملة السوري حموي ما في خوي جارانوس كيف درس خو بريارة خو بدن نكو بريارة وي تشتغل جريداي بكل جريداي بقرانية سنيبيا عرب دستور التوافقي ولاتك إلى مركزية سياسي ديتنا يعني قرانية خلق مني أندامي في أنجمني تسر بخوتش أندامي بارديان تبجن السيستم فيدرالي آخري باشي وباشتر الروشة السوري يعني دقنجة جبر سوريا قالك نتوهنا قالك قولهنا والسيستم المركزي سنترال دائما ريبت جبو دكتاتوريتي جبو تنكرنا وان ملتان جبو اسميلا كرنا وانا جبو جوساندنا وانا ديمك بيقانينا ما في نفان ملتان ريل بر هاتنا دكتاتوريتي ديكله ودبر فيم وبنجه دولتك ديمقراط وبيشكتي باشه به آت اپوزیسیون عرب یا عرب چه باز حاضرش بیشه و قبول دکن حاضر قبول دکن ناکن اکسی بتود بیشی فدرالیزمی بگه اوتونومیه ركبريه عربي وبوزيسيون عربي حتى هذا خصنا كردا بكار بينن بيجو تشتكي بالدوان او تشتغل اندري سوري ودري سوري جديا او جبال مسافه درابن وجبرولوجي تدبينه كسنا بنابي كردا دبن ونشاني خلقيت كن بابا يعني ام نراتيا كردا جديد همو ولاتين ام ولاتين سوري وام شرعيني وكاني ناخير ام ديفيجن نولويه برنامج و جيم جود برنامج و تمام دبيجو نتلي بردا في اللهاجي وعلى وياجي ويرو تسميه كبد ترسن التول الدانيا دبيجده اف درزي ويدي ما في وان دستور دبي كبساندن اف بندين كريداي بان مثلا السر دستوري ربن نجري داي تندانين اي سبه البرلمان دي يانجي هوي دي تبراني ولا بما فلاني وما بعداني او ابش انا كريداين لي كرنا سوري وكولاتك واملت انا حموتي شريكي هبي وقت هبن ما مركب يعني كسنك عرب سبيه تعدي لإيدي كربك بيبنا وهر نقشي حمد قارن شرنا قويجي درحمد وأبايا ولكن جيران يلي كيجي استفادت أم بيجي تركيا وحريمك يعني كل سنة تركيا إيران وقلك تسليجيت حجتها علوية وشلهم شيعي لبناني أف مسألة يعني قال لك فايدات تيجي كرن وريل بروانتي كرتن وبراستي سوري كارت لسر اميجي شفاء ايش كتني اراميه وبيكرنا وليد يعني بينا
نه ديمقراطية الهدري السوري كيدبوا ونا آرامي حريبي شو شخص شو الجماعة وامريكان براستي اوپوزیسیون عرب او باوری داره و يعني قول لكن هنا لكن يعني جرانتيا ما او يكتي اخر تشيكز السرها بن ام يعني نبن اردويه جيرتي وخلتي دي تسي تسجل كاغتا متسي واند بازار بازار يعني الشرح حسابي ما بيجو بتشتكي ما دوي ام قاتينا به التمثيله داخواز عملتي خبكن وام داخواز عملتي خربن وام يعني مساومه تعويض ندن بسر ما في ملتي خبك وام حكمتنا ديرو از دبر نشفي بري بشتي 20 سال و 30 سال دي از بيجو كاوا يعني نكر ما في يون دا ملتك هي صار عرض قوي دي اوجي شيء قال لك سباش بو ابسي بوزي مي وها قال لك جرين المهم بغاتنا عربه وشقسي يفتو قوي بعربه بكل ام داخل برنجي اشكي ورنجي ديالوجي توازن بيكين ابا خدمه ابي مساله قال لك وادی صبرین دارم همش نکامن گریو شینا او دلالامن دشتابن خطه رشگیره دایا دای تو مگی مشعل جایا خامش نکامن حیدن علامن برین دارمن عیشن آمن خامش نکامن حیدن علامن برین دارمن عیشن آمن سنبولا شورشی مشعلی جایا دهل زندانی ایران جادایا ریبری گلا مشعلی کردایا با آزادی فندو چرایا خامش نکامن حیدن علامن برین دارمن ای شیرین آمن خامش نکامن حیدن علامن برین دارمن ای شیرین آمن
امید و هیا روژاوایا میوانه ماشو شیخ کردایا رنگین زنگینا قامش و شیرینا چلنگو میل خاصا ولاد خملینا قامش و کامل ایدن آلمان بگی دارمان ای شیرینا قامش و کامل ایدن آلمان ایدن آلام هرالوی 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 که به وقت ای دنیای متخبینا متخبینا علی دیوار روشام کرده ام هرچی کی سرکنا جبو کرده دتشلون کنن اوتونومی یا فدرالیت يعني جرانتيا ما أو يكتيا خام تشيكن لسر هابن وحقي حكمة أي وبجي وكو أوتوازن بله نهار لوی کنفرانسی گلک کس بشدار بونا چار او هنا چار رونشتن هنا لسر روشا سوريا لسر روشا حرم تاثيرا والبرسا سوري لسر روشا يعني ملاتين دين نوا سوريا دا لسر بقشتي يعني سر سوريا كسين بشدار قلق كسي جرينغ هنا براستي هم مودراتور هم كسي جو توليد بن ج انجمنا اجتماعي كردي هنا ج انجمنا سوري هنا ج كوميتا كورديناسيون هنا ج كسين بسبور دواري روجيلاتا نافين ده هنا يعني قالك كس آمدنا في كونفرنس ده وتنها قالك يخشك درباس به وسركفتي درباس به روشاما الهرم يعني جي سوريا بكوفاتشي براسي جي صدي صد كسن قاعد برسل به يعني دمين سبيكولاسيون لي تشتكي صدي صد خيايا او جي جو دنابرا رژیم و شورش دا گهایا خالقی جو یک دوی زورایی دی ببه یعنی کسی تخپاش به دی نمایا واز به بهوری دما جو شورش دی بسرکوی او یا گلگی دیار لی چه سیناریو و چاوا گلو شهر نافخویی چید به گلو تودیبونا درو چید به گلو ترکیه رو لکه لیزم همون دیارن همون سپیکولاسیون علی دی و روشاما کرده ام پارچگی سرکنا د شورش سوری دا پارچگی سرکنا جرکبریا سیاسی سوری و نهاجی تکلی ما لگل و پارچی دی بتایبتی انجمن اجتماعی سوری و کمیتا کوردیناسیون تکلی مهنا و ام دانستان نوارد کنج بای خاطر ام لدوره که بهفرا کاری که هفبش بکن یعنی جی کوردیناسیون بکن یعنی تولی و ببن افناجی گریدای دانستان نمبارن. باشه لذت کنی بیم ین سکه شخصی دیگه باوری و چقدر های کو اوی پشتی تشتک چی بود حقی و ولا داین نه داین یام سیکم مسکی هی تما هم نهاش خلوه يعني بهتري دانوسان ما سر بينا ام دوكومنت كي لسر ما في كردال بدي تشسباندنا كي يمكن دنا مواد قلك روجتن شيمون ام جهانا هناك خالي هفبش هناك خالن هنا هي جريدا ايمانا
پرسا ما في چارنوس الجمع پرسکا گرینگا و ام سر دراوستن لگور ریکبریا سیاسی سوری هنکی پرسکا گران جوارا پرسا لا مرکزیت سیاسی اوجی گلکی دانستان نمت سردبن ابن خالقو ام دانستان نتکن لی دباهولیام دامی داوی گنا تشتکی گو ام بحفر بکن مثلا پیشروجی و هلوستا و چبی ابنا مثلا گلکی تبدي هو زحمته جوهك بيجي جبرجو بروسيس ديمقراطي ذكرنا سوريا ونوكب تاني سوريا العراق داري جعفاز نهصب المصري وتونس وناجي برسي زحمة وهيك نزاني وهالوسطى وهيزيدي وكيجان آلي داتشي دميني غارانتيا في برساما دوتشت يكجي غارانتوري كي ناف نتويج مرة بيدا بي وغارانتيا دي هالي غرينغ أو جي هزامة ام العرضي چقا هزامه هيا او غارانتيا هري باشا كرد سوريا چقا صار هذا الوقت هزامه ونحمو بهبرنا نخير نها ام انجمنا كرد سوري دور يازر يخصنا جودكي جرينجي قلكي جرينجي جفاتا كردا دروي بينا هفكاريه كبنا بهفكاريات ديمقراطيه هيا وجي چندري خصنه منا دروي وهردواجي پیدا هيا نها بجا هر سنه جو جواتا كرد نونراتيا بيتكن كيم زيدا هديكي باواي خو الهريمه نونراتيا بيتكن تسيا دولة جيران كو بتاعت تركيا هي تونه كذا بيجومان يعني ثروة كردا وثروة عربة تركيا رولكي د برسا سوري دليزي يعني جروجا بيجي ديارا لي افرول نهر قابو كهبو قاه نلبو قاه نزمبو قاه تنبو قاه ننبو نهاجي هيجي ويرولي بليزي تيكلي وانا بتايبتي بهتر بهزن مسلمان انا جبل اكبر حكومتك مسلمان يما كردات تيكلي مالتش نبونا نفرمي لي بانجمنا الاجتماعي سوري تيكلي انا خيانه ديالن ودو غازي رول لك بليزي وكحمو ولاطه برجون ديال باريس شو منا كتنا يعني شلو باش بونا از لجمع من سريد جيوت كس ام غانا دبركي دويك مزوراي ديبي يعني غاوا تخباش مودي ان الجماعه معنا الجماعه وزبي يعني الدنيا وتشتي قدبن جفين قدبن يكيتي عملات على الكونسير الكارية دا أم هناك سيجنال على السنة ويدي تمني في عمري بنا كنبويا وبرشونة لا قالك سباسيا انستيتوتا كرديت كم براسي درفدا جفين كهالو قالك يسر كفتي وكسن جرينغلي أمادهم أم محتاجي تشيكي معنا كبشجيرية كيرج همش برسا كردي همش برسا قالك سباس سرقنا وزرع الشارع وانا ويلي خارج العبيد الشات بريان سمعنا بانا كنفرنا مانا ويلو دكا ورم بري خبن كوباني بدنگ باقي خدو بخم دينن ديروكو چيروكن نير خاصي و ابنداري جا ابدال زينكي تا درويش عفدي جسيا بندو خجي تا عيشانا ايبي تجي بقرو هيرسا ظلم و سربي هاتين ولات پروري و عجيتان جحرچو بوزان شهين بگي بگري بپرسن جي مجلسا انقري چه آنیم بسری وان خوچبر بون داکتن حلب و شامه للازقیه لهمای تاخل کرداچی بونه زمان ولا کرن لی باوری هر بایه بپرسن جبریزان سوم خوارین کوبانیان بحسرتات دلان جبیر ناکن وان روژان تيت دنگي جميل هورو جيچاي كرمنج دبهور دگيه خلاطو سفاني وهونان رستنا تليو بيكين آديكي تنبورفان
نایج بیرکردن خوشویستیا دلێ وان لەسەر زمانێ ئەڤیندار و وەڵاتپەروەرانە هەلبەست و هۆزانên حەمید بەدرخان û فیلۆزۆف دیرۆکزان و نویسکارê mezin دکتۆر نووری دێرسمی چوونوار بوو لە عەفرینێ ما بە حەسرەتا دێرسمی û لەیلانا زورنەیا ناسرê زورنەبان digeran govend û dîlan li hawîrdor bi keser û evîna dilê xwe dixemiland û îbramê Tirko Ömerê Cemlo dirisandin û digotin destan û çîrokên me ne kêmtir ji Homêros dineqşandin bi erdnigarî qehremanî evîndarî bînera wan e kela horî û semanî Lele nay le nay le nay le nay le nay le le nay le cane nay le hayran mala bak çune gişt elbisane lele nay le edip had lele şune mane Leyli nayle Rabbim her zaman ikrab bendame Leyli nayle demek güreş ve meşadladık şirinliğin maşukune meheye Leyli nayle estizanım lebi velati cihuari minudetine Nayle kurban Rabbim herin elbistaneli hevalu hogirlel bendamene سربلند کرن و پاراستن حرێما وەلێت بە قەحرەمانی نویساندن ناوێ خۆ لە دیرۆکێ بە ئاوا و زانەبوونا خۆ مستەفا چۆڵاق مەحۆی ئیبۆشاشێ ئیبراهیم حەنانۆ هێنکایی و باهۆزا چیایê کورد هاوار و لێلون ڕەوشەن دکه bi xêr û bêrê deşta cûmê weke mişte reng girêdaye bi rezên tirî darên zeytûnê hêcîr û henaran efrîne rengîn e dil nermîn e bi kamişlokê re dengîn e û ji dozê şûn de namîne ji aliyê dîva rewşa min Kurda em parçekî serokena ji bo Kurda di tişt bikinin otonomiya federaliyet يعني garantiya me ew e yekitiya xwe em çêkin li ser hev bin û heqê herêkî me heye û bijî wekû ew dixwaze دكتور حكيم باشا دكتور بخير هاتي فرنساية جبو كونفرنسا كتوات بدري جا ادخوازم تجمرا بشكل بحث روشة سورية وروشة كردية سورية وتبينا بيننا برس برسي بعد كذا كاسم برسي دنشتا برس gelek spas ji bo Kurdiyek ez ê Fransa me bi navê serokê KNC Kongera Netewî Kurd li Sûriya li ser daxwaziya Wezareta Derve a Fransa ji ber îro li Sûrî şoreşek li dar e û miletê Kurd miletê di duwayê wek hejmar li Sûriyê û ser xakê xwe dijî
ورول كوي قالك جرين هي دو قهرتين السوري ود بيشروجا آوا كرنا سوريا نه أبشتي في الرجيم جبرونا هاتنا من فرنسا قفتو جو برفره لقال مستشاري يكمين وزير الجدرفة ألان جوبي وقال أدفايس دايركتوري الشرق الأوسط ومسؤول ملف سوريا ولبنان وهن مسؤولين دن فرنسي بلند بحثا ما ديالوكا ما قش لسر روشا سوريا بو وصار رولا كردا وأم تشاوا سوريا نهد بينن وما في ملتي كرد لسوريا قرق تشابي بارست باش هذا كونسير وتجي كونسير كرد كيف دايك شو خاص يعني كرد حمود انا كونسير كرد دبيسو شاشي ما هذا صار ده حزر يزال بجاري قامش له هات تحزارو يازدا لبجاري قامش له هات دار خستن ده حزب تيدنا حزب السراكين كردستان سوريا بالصد مندوبي تيد بجدار بون وصدو بينجي شش كاسي سر بخوا اوي كونغري دو كوميتي سركات شكرن كوميتك جي بنافي هيئة تنفيذي جيشلو حفت كسا جي بيستو دو ناري بارتيانه و بيستو بينج كاسي سر بخوانا يعني اي سر بخوا بيترنج بارتيا و هيئة كوميتك دي بجدار كر هالبجارت جي بيستو دو كسا يازدان جي بارتيانه و یازدان جه کسی سر بخونه جه سسیه اینو نرین خورتان و خورتی چارکیا دو نره جنانه و ششه دیجی نره سیویلی کرده اوه سوی او کمیتا سرکی رئیسی کمین هالبجارت از هالبجارتم از گلکی سپاسی عوادکم تبقو قش کارن ویکاری بکن بس یکمین از هالبجارت يعني تابو تقو اندامي بين بجن عزوي كو ان بين تقو يان ذاك وانا بيتر هندري سوريا يان التربيه ورات تفضل هندري سوريا والسر خاكي سوري وخاكي كرسارة سوري كاري خدك واش دبي كون شاء الله كاين كل سوريا دبن رولا كردين سوريا تشخصه يعني بجن ام بيتر تدي محل بيت بين حمايد بين دريدن بين يانجي اخواننا من بربي بيش بين لحم باجاري كرد شورش لدار اشتريكي حتى حارة كرماجة الشامي بشكل عفرينهن قلسي هي بس مخابن ميديا عربي حتى فيكي لكي لجالكين كرد ايقو بنافي كي انسي انجمان نتوي كرد جو درد كفن حتى أنا كميديان عربي ونادن خواني كانوا درناخين بس الدفرندن بيتر ميديا عربي تد قلكي أكتيف. مثلا رولا ويا كون بيجن سوريا دولة دنيا أجنبي بين رولين بيجن فرق كنا يعني كم بيجن فرنسا بأوروبا بتركيا بيان ولا تدن بيجي يكتي عربا ب يان قد كردا نافكر بك. لجور شاندنك من القاهرة هي هن هفالن كونغرا كورنتوين ديالوكا والجل نبيل عربي رئيس الجامعة العربية قوتن انه وان لسر روشا كرد سوري تشتك نزانيبو بشتي دان ناس دان روشا كرد سوري بشرنجية قالك دان خاني كن امل كلكا ما في مدى كرد سكنن وهاجر اوبوزيسيون السوري ببياك دبن سيا الجامعة العربية ده و كونغري نتوي كرد بجدار بشريك بتيده وإمجي هاتنا مني بريطانيا وهاتنا مني فرنسا وديتنا مج إجمع مسؤولين المهمرة خارجية حد ورات هذا وش مسؤولين مهمش خارجية أمريكية دان خواني كرن والكلك ما في نتي كرد بخورتي بسكنن جبل جماعة بهوريك شي بويه قومنتي كرد إدي نما ممكن تكارب جدر باسبه ملاتي دوائل سوريا وسرخاكي خودجي ورلوكوي قلق جنك دروشا سوري دي بيش روشته
تشتكي تايباتيش ملتي كرد هي ملتي كرد ملتكي مدنية للجوي أو تيارات متطرف الجوي تنن أو ملتك بكارب آلي كارب جو مدنيتي اللي هرمي نافلاتا نافي بلافك جبروي أو جيس سدامك جو أمريكا أوروبا قالك بجرنجي سبجيا كرد لسوريا سكر وكو أمبيج وكو يكتي يعني جاب كونسير كرد حقا أنا كدا خوازي واحد مخالفتها سوريا لخوازي واحد شنو باش لازم بينكو سوريا أو مخالفات فيها قبول كنا ومخالفتها سوريا كينا مثلا إخوانا كومونيستن نظام كينا مخالفات السوري إيرو سي إطارها يجي أمن كإنسي يجي سي إن سي أو يجنافي المجلس الوطني السوري ويجي نافي كوميتا تنسيق السوري أما وك كإنسي ما ديالوج لقال حردو كوميتا كرن أم وقديت نعمة السوري جبو كردا سيتشتعب بينا يك جيد في اوبوزيسيون سوري قبول كومنتي كرد لسرخاكي خدجي او الدستور السوري دوك ملت جي خببين وكنت هوا دوار او تشتي تشوت بحق كردها كان دوت رجيم بعث ورجيم انا كاد وك الناس نامي كرداج واكشاندني وك زنار عربي وقهرتنا منطقينا في عربي وك تقهرنا ديموغرافي وك تعدين ابوري دي ابريارك بس دي افتشانا قشرابن وأفتشانا جارة سربن وبسقلي أف حلبن وكسي جو تعدل وهاتي لوا فقرة أساسيا أمد بيجن وقت جو سوري أفابو الجور سايكس بيكو أفابو نما ونخلكن عرب ت إرادامة تنبو أمد بيجن جحقي مي وك كرد أما في خب بارس الجور أمد خوازن لسر خاكا سوري بريارة ماجي بعربي بيجد حق تقرير المصير لسر خاكا سوري أو دماغو إيدي عرب يا قومياء سركاء مزن أو بيجي أفتشا اشتر بشترنابه أو دم درباس بوي دبي مفدو قبول بكن وك شركاتي وك هفيد سوري ده أم حردو دنا توانا حاكم سر خاكي خودشين وبهفدو مسوري آفا بكن حريك بيجي الجور ما في خوا الشرطي جو سوري بيبارستر وكيك عشان خاطر حق تقرير مسرول شبه يعني شارع نمسا خو بخاق طاين كذا قدر اخوي او دول دام بيجن تشتكي لك اوتونوميه جبو كل باش ترفع مكان يعني ج بالوداع كردي بقرا ج تعليم ومعرفه بقرا ج يعني شيء يعني باش او ايجا او يعني وقت قلت بي وي وبريارك مصر سوريا قشي موجودي لا مركزيه سياسي تحرد وحدوث قريده جبو كردا دتش ممكن اوتونوميا فدراليات حردو ممكن اويا ايدي ملتي كرد هالبجارتنا كتشيكن او برياره خبد تشتخواس عشان مخالفه عربه اخوان تدا هنا جروب تدا هنا مخالفه عربه او بيتر للشالاكين عربي خورتن وهبونا وهي وجيخو قرتن سي ان سي اجنبي مش وطني سوري براستي اوارو لك اخوانا جرينكتيد هي حتى أنا كا وك أمد خوازن ما في كرد للجامعة قبول نبوي جارة تالي بري نزيكي دحفتيا ما كوميتاوا هيئات تنفيذي دي وديالوك برفره نعمة تشيبو سروشا سوري سر ما في كرد بشتي بروجاكي ما اتفاقر بشتي بروجاكي مجوار تشتكيني فيساندي نشان دا انو ام بفيرنجي دبينن ما في كرد وحتى ذيك اللي كي أم هذيا جوابان بس الجور بهوريمه وتشتكي أم تخوازن حاجة تواي قبولنا كي وتشتكي جلكي نزيكي ولا قبول بكن جبال روشة سوري وقهرتنا سوري تشي بملتي كرد وقهرتنا و أوبوزيون جلك زعيف به تشي الواري جماوري تشي الواري سياسي علويا سوريا قالوا اخوانا لو شوانا يتشاور نبس علوي خريستيان علويين خريستيان دروس اسماعيلي قش ترسك واتشوي الرجيم د مجيواد تشاندي انه قهرتنامه والشنامه تيارك اسلامي عشق زفر ووري او يجبو ونباش جبو كريستيانا جبو علويا
او الجامعه هاتي قبول كرن لما خابن حطانا اوكوبازيون سوري نكار ليوار سياسي ويناج سري وانا دخيني وبدا قبول كرن انه قهرتن ام مصلحه ما قشع في دام قشعتي هي جبارو ان بيجن اوبوزيسيون السوري جيتي خواستن كو بروغراما كي نتوي قال كي زلال وقال كي خويا بدا نشاندان جحمكسن سوري ده جي كريستيان ياري جي علوي ياري بدا نشاندان وبدا خاني كرن انه قهرتن جبو في دام قشعي واما قش بابدور بيجن وك براتي وابجي بترتي خواستن براستي جي كسي بتر مسلمان واخوان المسلمين ورجال الدين او جواتي خواستن قوفي مسلي باشرو فابكن بيجن نا السوري حركس وكفدوي مسلمان فلا كريستيان علوي درزي سنة ام قشوا كفي براتي بيجين وحقي حركي ما هي وبيجي وكو او تخوازي بس سرخاكا سوري ودبن سيا قانون دستور سوري مثلا بيجن باوليا يعني اخوانا يعني وكلوا مزن كون بيجن مخالفه عرب يا مسلمان سوريا باوليا ضايوا يعني قالوا وك كونسيا كرتهم بباول فكرتي الشخصيه يعني مسألة أنا أم تشتي دنيتا دريخة كده أم نزانن دمينين تشتي اتفاقي قوتوا بيجين للسر بريالن جرينجي جبو رشا سوري روجي بين وجبو تشاو أبسكريكا ملاتي كرد السوري بالجوارة الجامعة تشتيهم أو تشتي أمسار باتفاقا أو اتفاقا ماشي دفي شاهد سرهبن جبو ما باشي قو أمريكا بريطانيا فرنسا شاهد سوري اتفاقيا ما قو أو تشي أم باتفاقا بيبا بنجهك جبو دستورة سوري أو الجامعة مهم وقت قو دولتي مزن لسر في اتفاقي شاهد بن وإنما كاربن الجور نيتي خوا والجور مجي خوا تصرفي بكن والجور قوتشي أم جان الجور ناقرك تصرفي عشان بين مداخلين مناطق جيران تركيا السعودية حتى ذلك العراق نظام إيران مداخلين وانا هي بله حركة قهرتنا قول سوري تشبه قهرتنا المنطقي قش تشبه تأثيري دايركت لسر لبناني لسر التركي لسر العراق لسر إيران حركة القور في داخل دخوازي تكيه في روشير بك جبو ما إما براستي أم بجن قهرتنتي ترسا مي يكمين تركيا تركي دخوازي للسوري رجيمكي وكخوا نموناكي وكخوا بيداك جبو دفيدا فيداك جي آبوري إيكونومية جبو كاربة تشتي خوا درباسك هندري سودريا سود درباسك ولاتي عرباك بس آجي قو جرينكتر بقلكي مثلا ما في متى كرده هاگر ما في متى كرد للسوري هات قبول كرن الدستوري ده والعراقي جهاتي قبول كرن الدستوري ده هنجي بروبلمك مزنج بو حكومتها التركية لهندورج درفة وينما كاربة برسوا خلقية بدي انو چما برسليكا كل جميع حنابة جبر وينا دولتها التركية تخوازن وزجكي وقخوا بيداك دقو ما فهمت كرد ببينه وق چند مدرسة بريفات چند مجلة جريدة قناتك فضائي بفيرنجي حال ببنا برنجي دستورة سوري ده ما فهمت كرد جخوب عشان مثلا او جبيدين كل تركيا تشيل من ام جبيدين كل قال كل باشا ولا جدبن مخابن يعني كرد هنا قالك لاسكر هاجر جنازانا بومبو هاجر جي حسكرنا واش نتوار بس جرك روجن ورن قش خدي خمن چارچوا كي انسيدي ودهندري ويدي يا الجور برياري جي خل دفره ببينن جبوگو کس نکاره به ناوی کردا تجارتی بکه رژیم کو درباس بو وقت حافظ اسد دچو اجتماع جبهه وطني سوري خالد بغداش علي تشيب مخابن كرد وقت قلت شو جامعه جي كفتار الكلكه راسي مخابن اوج كردو ام نافين اف تجربه تكرار به جو كرداش خربكن وك اكسسوار بيجن فاكرد مري كرد إيرو تمثيلات كي كونغران توي وأزبيجم أو للجم مجيء
اوبوزيسيون سوري جهتي قبول كرن والجامش خوا دولة أوروبية يقوم أوريتنا بالتماماتي تفاي بشروع بأشكره دبجن أم بينن كونغرا النتوي كرد أو تمثيلها كرد شرعي. سبق تماشا كبج المخالفات عربية سورية بيتنا تقريبا تركيا رأيه لخطاي وخطاي وإسكندر من بيجن كامبيون هنا جي هنا يرو أب تركيا كانت تسلك الوان بك لويد جبا عربا بك كو أوجي حق كردا بري تركي أو يكجي أرمانجي تركي أو جو تأثيره بك وبين الحق كردا نجي درجات دستور ما في بجي خبينه بس ماجي اف تشتايا داي خونه كرج اوروب امريكا رج بريطانيا فرنسا رولا تركي رولك جبو روشا سوري بيشرو رولك نقلك باشا وبخواز رجيمك اسلامي بيداك او نمصحى سوري دي ونمصحى دولته هيدورجي جبالو يقرك رولا تركي قلك باش تفقر زعيف به ورولا دولة يقو تخواز الديمقراطية حقيقية سوري ولا وتخواز ما في منوفر سوري بجي ولا وتخواز ما في كرد سوري جي خبسين رولا وانا خردو او رول جي ممكن امريكا بريطانيا فرنسا بيراب ومجوار باش داخل كرن انه رولا سلبي رولا تركي ونيجاتيف جبو روجن سوري ولا كروب الدنيا كردين سوريا شتى اليوم بدرجة دراد بتشابه لازم نخواز تكون بس بيجنا ما بيستين بيجن تيجي بشتكريا بشار ذكن هيا جروبي قالوا يانتنا بركجي نا الجدرفي كونسيا ويا الجدرفي كونسيا ما بيدي هي بيدي جي هناك يعني نامود هناك نريني ما نوكف دونه دقلك مسألة الأوبوزيشن سوري نريني ما نوكف دويه الرجيم نريني ما نوكف دويه جبو قارنين نريني ما نوكف دويه جبو برسكريكا ملاتي كرت أم بتشرنكي بجيورين درنا موكودوية جبونا نكار بنجي خال الجمادي تبانا سربخوا كاردكن ما جواك كي ان سي بريار استندية ما كوميتاك تشيكريج بودنا مواد جريدانا كتشيكن أو جريدان هاجا كاربة جبوت تشن جرينجي نرينا ما بكيك ويقالك باشبه هاجا أمنكار نري خبكين يكجي أما كرت باري خلدن هفدو ودجتيا كرت تشنبه أم قلكي فايت خباتي تكون أم بهيفين أو شات تشنبش. واش أنا أم بيجن تشتكي واش تبرسم بيجن مثلا تخمين تا عمري السلطان سوريا يجي حكم سوريا يجي بشار الأسد شو اسمه ما كانش تخمين. أو يا أزبيجن كسر كاره بس كيميني في ماي يعني شورش سوري جنبي درباس بوي. أفدامه شورش نبي درباس بوي بس وهين كشتم برببه وهين وضع عبوري جلك تيجهر ووضع فلتان أمني تشبه وكشتم جلك بالفرد شبه ووضع السوري جلك أستنج بكم جبو أو أستنجيجي مساجك جبو ملتين عربا يدم دملتي عربا يدنجي نما الجهرين بفكرن بيترد صحات بفكر. كنت نبدأ داوي تبغى بيجي تشتكي ده. داخوزي أزقلك سباسياوتكم وأزبجم إن شاء الله روجين بين بلاتي كرد للسوريا بيجي ما في خوا وبلاتي كرد سوريا ما في خوا مسألة بلاتي كرد لكردستان تركي لكردستان إيراني دبيني مسألة نيزي أوجي بيجين ما في خوا أمجي وخلكي جي خوا دناف متحدة ودولة بين.
صبي مشعل شاهي صبي قولا شيخ معشوق صبي قيلا شيخ ساهي صبي بكزان ينامر صبي محمود حافي صبي ليلى يا قاسم صبي مظلوم وعاني صبي مظلوم وعاني صبي على شجرة صبي مشعل شاهي صبي قولا شيخ معشوق صبي قيلا شيخ ساهي صبي بكزان ينامر صبي محمود حافي صبي ليلى يا قاسم صبي مظلوم وعاني صبي مظلوم وعاني هي تاريتي تجار أمنا بن عبيد مساجبو أزاديك أمد بن سخت ومريد هي تاريتي تجار أمنا بن عبيد مساجبو أزاديك أمد بن سخت ومريد هي تاريتي جرمنا بن عبيد مساجبو أزاديك أمد بن سخت ومريد أمد بن سخت ومريد من عشق زندان وقعید صندي كواي حسينك صندي هلا ورسوعي صندي كواي حسينك صندي هلا ورسوعي صندي كيما جاكر فيه من عشق زندان وقعید من عشق زندان وقعید من عشق زندان من عشق زندان جبو كردا دتشلو كن اوتونوميا فدرالية اگر راوستان بنا شروع بهترین دخواست دیگه مافیت کن قبول کنم يعني جرانتي ما أول يبدي أقل شيء سرها وحقي حركة ما هي وبجي وكو أوتوغاز باوریه من دیالوگ میکنه ببلا بلبر بعد وشوری افریقی و بلترکی و هر جمعه شورشا سوی را ایده بش توجیه هم یعنی کرد عرب آشوری بلدار نبودن به امنگی خمگین هم فرق و پیشارجا سوی استون باریان با و و به تشکی منو هاجی و حقا پیشارجی شورش و
معنویات ایمان بودن به شورش رولا کدام چه خاصه نکیم تری عرب را مسلمان اگر هم شمارا کردان سوری لبن مسلی تو پینجا باوری من شمارا کسی مخافشانده ناف کردان بلکه دیگه مسلی پینجی ناف عرب ها نگشتی به نسبت بلند اگر هم بالی خوابیدن فرانیا عرب ها علم شامل علم شامل نبی نسلی لی یک هیا خود آقایی که آشتیانه را بینن آبنجی دنگی آشتی کمی نزمه اونجا اینه که افرین و حریم که گریدای باشار حلب خواستگاه حلب 15-20 خود را بین سربیا تو مدیات چه راوی نکرد ده همه دو مرد ادل بین کشتن و مدیات نیف برد خود نکیم تری عرب را بین سربیا خود بهتری والا بین سربیا فلو في فوضى هون مخالفة على الأوبوزيسيون العربية كان هذاكم حقق في الداخل أو شيء مهم بلکه درجی بیده رگاویا داوی چارسری و به پیشیا ما ومان کنه تله خاله هم بشش برویش اگر او براستی خیر خوازی سویل اگر او براستی پیش کنه سویل خوازی اگر او براستی راوستان بنا خون بهترین خوازن دوی مافی کرد قبول بود او نمافی دل اب مافی هر ملتکیه دوی مافیش بیاتی کرد راشید خلايا دولة الجيران تركيا والإيران والسعودية بيرجمان تأثير بالجبركو ترك وكم بزانم 20 مليون فرد تركيا بالدستة بنا 20 مليون فرد قبل الرابطة وشاوها بنا 3 مليون فرد بالخط قبل كأب شراسية كبيرة باورية من حد چندی مخالفات سوريا سربخاب ودولي أقامات تركيا والسعودية أي دولة تكلم وين بيهتر ببرشواندية من الاتحاد كنا يك نشك ملتي سوريا جيت فردا برشواندية ماشي بفروش سروي دجي وكم مثلا ترك سركايا من نقص السعودية تجي ما في فردا وجارا اشتبه برسالين تركواجياتنا كردستانك باشوری افریقای چیه به امده تجی بید چاوا کردستانک دبن چنگی وانا چیه بگو من باید تجی دلو خدر بس بكيش وراشي اگر ام بنرم كسيد رابنا سربيا على وجه دراو بمقابل قابل بريش وراشا سوري بربا یک رنگی چون یعنی آلیه که خواست دستوردار بدوی شورشه که هندکاهی الوقت علویان ترسک وارا چه بود و خادان شونه اگر شورش بوی آلیه دا باجو یعنی آلیه سنی باجو و باوریه من علوی اگر نها نب رژیم 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 راوستنش بر بوی هستیار بن اب رژیم بوی برشوندی وان بخواره رژیم جی حلکی داواز کرد و خطاق حمبزا طایفه علوی داخل بيت افغانستان وقت نا رزدارك جيبوتي ندورك ورجيم الدوليات وفاله الدولات الامويه قباب كان داخل الاستراتار برويجي كردجي عربجي علويجي مسلمانجي يزيديش دبي ام چهار ساليه که بدر سوريا پیش روج دبي ام گش تيدا هبن گش مافو ازادي خط دست جناب سوريا که دامزي بعد علوي بشكل سوريا وقتها جناب سوريا قباب بما في فرش یعنی به ما فی عالم به ما فی همو اليوم بالمناسبة سیستم ام فیدش هبودین فیدش اروپا بینش سوئیس رو بینش بچیکو اکوا ولا تیر ترنتوا طول ابي اكو چاوا چهار سری کرد نه همجی گویا فقط گویا که چهار سری که ببینن لا سوریه برجنه اگر راست یکی کیا سوریه خارزم به ما فی هبو قبول بکن نه خیر به سوریه برای برجنه برای هنگیجی نه کسی بو برجنه بس وجداره او کسی بو مافا ناده او بس هذا ما يفرق كل هذه المخالفات التي في العالم مخالفات وفي الناطق بدأت تركيا أكثر انضم بدأت ليبيا يان باوریا من چهار سریال لشکری ایرو موجود خود ببلا و بلکشت لیبیا جمدی گلک دبره جهار مدین نباشه برای ایرو ندمال چک شرط به لشکر چهار سری سیاسی ابي لحالية نموذج سوري قابل دستريجية لشكري شبه بيجومان لحالية تركيا هم تيجي دزانن دخفين تركيا كردستان سوريا يعني ترك ويتيجا كردستان سوريا أبي يجي كل دكتورنا يا لهرمين كردي كوريا كي قبول بكاش برويجي أجا كسر سوريا
لهمبر وين دريجية تلقى نسكنا هي ملتين كردها بس وشرح في حوارية من أبيك واجي نكبر جواتيو نكرد نا عربي أبيك اللي شريكانه ما همکاره ما یه عرب شیاری به یکی بنچی نه ممکنه خود کبر به یکی تمام یادین اگر ترک هات و هرمین کردی برن به عرب شما بپرسن گلو به ترک و هرمنا در کفه یا در نکفه گلک ترک کنه و این جایی کرمین جایی خود زاقی بشه بشه ترکی رجحاتا یده بینه به اب یک واجی بشه ما و شریکانه ما یه کشنا پرانی هم 11 پارتیل کردینه گلک کسی سربخوا و جوانه شورخش ایرک کسی سیاست مدارین کبن هکون فرانسی که بادی مبینا اکتوبر این دریا پیچین که انجمنه که اجتماعی کردی یاد آمدانی حتی بی اب انجمن حمول خستم نتیدانه باوریه من یعنی نینرتیا که مزنش ملتی کرد را امروز نینرتیا سرکه نه یا تک و تنیه یا سرکه تک نینرتی که کرداراش هر ملت که باوریه من نتخاره نه ممکن به تنه و یک سویتستانو بره ممکن به یاجی جنب بشار اسد و ممکنه به پارتیا بعض مینرتی کنون کسی دیگر ده اگر هم روشدانه خوابافن انجمنان اجتماعی یا کردی مینرتی سرکه یا ملتی کرد و باشماندی به باشه کنه رو بارزه اون چی رو باور ام به دادمندی و دوزا خواهیان توی باور چونکه بیرو که داد دستپاندن بوده هیز و قوت دنه یا نتواقی حیاب حیابنه سوویتستان یوگسلاوی و چشوسلواکی ام همون دولت والیدار بودی هیز بود دیسا جیشبر ونکانی بود دوزان نتوی الولات خاطره سر بکرم مدی یوگسلاوی بین 7 دولت یوگسلاوی هم تلویزیون سوویتستان برای جبرکت یعنی دادمندی ها دوزان ملت بعد به ایلک و همشه دست خستنا و مبنا باور بن یاد دیجی ملت من لگور داخل یعنی تجاری دست دوزا خبر نداری وقت نهرو چی بود ملتکی مبنای حیات اشبر دوزا خبر حدش که بکن کس نکنه حیات ببین دست هم مسئولیت خودی پرس گلک دجواره گلک تی پرسینجی گاوی مراد به مرا نکنه بده به چاوت سیاست موجود تو نکنه برسی بده روشا سوری ندیاره براستیش بر کو روش تایبته لیک خویای سوری بنا برو بری وقت بری پاسده قصار لی سوری بیگو هات لی اف رژیم بداویا دی وقت موجود حلقی قلس کرد به خبخ حمزات طایفه عربی ندوره سوری بر پرچکونی فکرش بر ویجی حمو سيناريو أنا ليه سوريا بيجو هارتن ليه نأيوسا يعني كي دريشترا سيناريو سوريا خيلي سيناريو از واسباز دكم از في كيسي ورد جرام وبيجن لدي كرد سوريا بلا يكيكيا خاب خارزة بلا موزاخا خودی در گفت اگر ام في كيسي جلس بدن بلكي 100 سالي دنجي كيسي بهار نكفى دست نمیدهی کرد خودی در کتیجی بیاکتیا پیدا کرد بیاکتیا خبردا کرد به برویجی سبایا باید به ام خجل مدام